Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze kugera i Doha muri Katari, aho yanihanganishije Emir wa Katari nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nyuma y'urupfu rwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Ariko se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yari muntu ki kugira urupfu rwe rwakoze ku mitima y'abayobozi benshi ku isi? Niki Perezida Paul Kagame yashatse kugaragaza ajya i Doha ubwe? Handitse uruzinduko ruvuze iki ku mubano umaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda ndetse na Katari? Ibyo nibyo ngira ngo byose tubiganireho. We banza ukande subscribe ubundi dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Ngiye guhera ku butumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatanze ari guha Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Reka n'ubutumwa yashyize mu rurimi rw'icyongereza, ariko tugiye kugerageza kugenda twishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje. Yagize ati, my deepest condolence my brothers, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, his family and the people of Qatar on the passing of His Highest the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani will be remembered as a visionary leader who transformed Qatar into the remarkable nationality as today. His legacy of service to his people and commitment to friendship and cooperation among nations will endure for generations. At this difficult time, the people of Rwanda and I stand with His Highness Sheikh Tamim bin Hamad and our Qatar brothers and sisters. Tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda yagize ati, mboneyeho kongera kwihanganisha cyane umuvandimwe wanjye nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango we ndetse n'abaturage bose ba Qatar nyuma y'urupfu rwa nyiricyubahiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wabaye Emir wa Qatar. Nyakwigendera Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azahora yibukwa nk'umuyobozi wari ufite icyerekezo kirekire wahinduye Qatar ikaba igihugu gikomeye kandi gitera imbere nk'uko tuyizi uyu munsi. Umurage yasize wo gukorera abaturage be n'uwo guteza imbere ubushuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu uzakomeza kubaho no guhesha ishema ibisekuru byinshi bizaza. Muri bihe bikomeye by'icyunamo, jye ubwanjye n'abaturage b'u Rwanda twifatanyije na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango w'abami ba Katari ndetse n'abavandimwe bacu b'abanyakatari mu kababaro batewe n'uru rupfu rwa nyiricyubahiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Yes, ubwo nibwo butumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagejeje ku banyakatari ndetse abugeza no ku mwami wa Katari ariwe Emir wa Katari nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bakaba bagiranye n'ibiganiro bikomeye. Icyari cyamujyanye muri Qatar ntago cyari inama ya politike cyangwa ibiganiro by'ubukungu gusa, ahubwo yari yagiye kwifatanya n'ubwami bwa Qatar n'abaturage b'icyo gihugu mu bihe by'icyunamo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aziko Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azahora yibukwa nk'umuyobozi wari ufite icyerekezo wahinduye Qatar ikaba kimwe mu bihugu bikomeye ku isi. Perezida Paul Kagame yavuze kandi ko umurage yasize wo gukorera abaturage be no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu uzakomeza kubaho imyaka myinshi. Mu gusoza ubutumwa bwe, Perezida Paul Kagame yavuze ko we n'abaturage b'u Rwanda bifatanyije n'ubuyobozi ndetse n'abaturage ba Qatar muri ibi bihe bikomeye. Ubundi Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yari muntu ki? Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ni umwe mu bayobozi bahinduye amateka ya Qatar. Yabaye Emir wa Qatar kuva mu mwaka wa 1995 kugeza muri 2013. Muri icyo gihe yayoboye impinduka zikomeye zatumye Qatar igihugu gifite ubukungu bukomeye.
ibikorwa remezo bigezweho ndetse n'ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Yashoye imbaraga mu burezi, ubuzima, ikoranabuhanga, ubwikorezi bwo mu kirere n'ishoramari mpuzamahanga. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere Qatar Airways, kubaka ibikorwa remezo by'igihugu, gushyigikira umuyoboro wa Al Jazeera wabaye umwe mu bakomeye ku isi. Niyo mpamvu abayobozi benshi ku isi bamufata nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu guhindura isura y'akarere k'Uburasirazuba bwo hagati. U Rwanda na Qatar bafitanye umubano ukomeye. Mu myaka yashize Perezida Paul Kagame na Emile Sheikh Tamim bagiye bahura inshuro nyinshi. Ubwo byombi bifitanye umubano mwiza ushingiye ku bwubahane, ubushuti ndetse n'iterambere. Atari n'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye b'u Rwanda. Yashoye imari mu mishinga itandukanye irimo ubwikorezi bwo mu kirere, ubukerarugendo n'indi mishinga y'iterambere. Hari ubufatanye bukomeye hagati ya Rwanda na Qatar Airways bwafashije mu kwagura ingendo no kongera ubufatanye mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere. Qatar kandi iri mu bihugu bikomeje gushora imari mu Rwanda no kureba amahirwe mashya y'ubucuruzi. Kuki Perezida Paul Kagame yahisemo kujya i Doha? Abasesenguzi bavuga ko uruzinduko rufite ibisobanuro byinshi. Icya mbere ni ukugaragaza ko u Rwanda ruha agaciro inshuti n'ibihugu byinshi. Icya kabiri ni ugukomeza gushimangira umubano usanzwe hagati ya Kigali ndetse na Doha. Mu rwego rwa diplomasi, kwifatanya n'igihugu kiri mu cyunamo ni ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubufatanye. Niyo mpamvu abakuru b'ibihugu bakunze kwitabira ibikorwa nk'ibi. Umurage wa Sheikh Hamad uzahoraho. Nubwo yitabye Imana, ibikorwa bye bizakomeza kwibukwa. Yubatse igihugu gifite ubukungu bukomeye, cyakira inama mpuzamahanga, gikurura ishoramari kandi gifite ijambo rikomeye mu bibazo mpuzamahanga. Niwe washyizeho urufatiro rwatumye Qatar yakira igikombe cy'isi cya FIFA cyo mu mwaka wa 2022, kimwe mu bikorwa byazamuye izina ry'iki gihugu mu rwego rw'isi. Uyu murage niwo Perezida Paul Kagame yashimangiye mu butumwa bwe, avuga ko ibikorwa bya Sheikh Hamad bizakomeza kwibukwa n'ibisekuru byinshi. Mu gihe rero Qatar iri mu bihe byo kunamira umwe mu bayobozi bayo bakomeye, ubutumwa bwa Perezida Kagame bwagaragaje ubushuti n'icyubahiro u Rwanda ruha iki gihugu. Ni ubutumwa bugaragaza ko umubano mpuzamahanga utubakwa gusa n'amasezerano y'ubucuruzi cyangwa politiki, ahubwo unubakwa no kwifatanya mu bihe by'ibyishimo ndetse n'urwango n'ibyago. Sobona uruzinduko rwa Perezida Kagame muri Qatar dusobanura iki umubano w'u Rwanda na Qatar? Ubwo radwa nawe igitekerezo cyawe aho muri comment. Iyi ni The Quick Times News, wacyo usabwa no kujya hasi subscribe kandi aho ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Amahoro n'imigisha nyagasani atanga bikomeze bane namwe gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogera.